Zdravo! Prije nekoliko dana se u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine glasalo o prijedlogu, to jest o zaključku o uspostavljanju ustavne ravnopravnosti srpskog naroda, srpskog i bosanskog jezika i ćiriličnog pisma u ustavima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prijedlog, to jest zaključak, nije prošao, tako da će Srbi i dalje biti neustavni u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kantonima. Ćirilično pismo i bosanski jezik će također biti neustavni u pojedinim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iako je neustavan naziv županija, Posavski kanton Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Posavski kanton se još uvijek službeno zove županija Posavska. Nego da pređemo na stvar. Članak 10 Ustava Posavskog kantona nalaže da, citiram, službeni jezici županije su hrvatski i bošnjački jezik. Službeno pismo je latinica. Ostali jezici se mogu uporabljivati kao sredstva komunikacije i nastave sukladno zakonu. I šta o tome reći? Kako se meni čini, jedini službeni jezik koji smije da postoji na teritoriji pod kontrolom hrvatskih nacionalista jeste hrvatski jezik. Kao što već znamo, bošnjački jezik ne postoji. Jezik se zove bosanski jezik. Srpski jezik također ne postoji u ustavu kantona, niti ćirilica kao pismo. Piše da se ostali jezici mogu upotrebljavati ili ti uporabljivati kao sredstva komunikacije i nastave sukladno zakonu. Koji zakon? Na koji način može nastava da se odvija, na primjer, na srpskom jeziku? Je li zakon kantona ili zakon federacije ili neki zakon Bosne i Hercegovine? Na koji način se može upotrebljavati neki drugi jezik, pa recimo i francuski? To nije jasno. Na stranu to što je jezik koga nazivaju hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, u stvari isti jezik. Lingvisti su već došli do tog zaključka, a i svi sami to znamo, dakle, čisto logički mi govorimo istim jezikom. Varijante su minimalne, varijante su regionalne, ali ne moramo sad ulaziti u tu priču. Razumijemo se u potpunosti. Svejedno, ovdje je bitno pitanje kako nacionalisti oslovljavaju ovaj ili onaj jezik i na koji način ga priznaju. Dakle, u kantonu kojeg sam uzeo kao primjer, Bosanskom kantonu, bosanski jezik nije priznat, srpski jezik se i ne spominje. Ćirilica ne postoji. Logično je to da su delegati HDZ-a glasali protiv prijedloga, jer za nacionaliste važi i samo jedna stvar. Na teritoriji kojom vladaš, moraš da vladaš apsolutno. I tu smije da postoji samo tvoj jezik kao službeni jezik, kako god se zvao. Zašto su delegati SNSD-a bili suzdržani? Ili je možda jedan glasao protiv, nisam siguran. Znači, delegati SNSD-a su mogli glasati sa delegatima iz SDA i SDP-a, jel? Na taj način bi prijedlog prošao i u ustave kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine bi morali upisati i srpski jezik i ćirilicu, tako da bi se na taj način barem formalno ostvarila ravnopravnost Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali to nije bilo u interesu SNSD-a i srpskih nacionalista iz jednog veoma jednostavnog razloga. To je sve jako dobro objasnila Dušanka Majkić. Veoma jednostavno. Ona je opravdala činjenicu tu da SNSD
nisu glasali za inicijativu, time što je delegat SDP-a Denis Bečirović podnio inicijativu. Ona njemu pripisuje mržnju prema srpskom narodu i smatra da iza toga stoje neke druge namjere. Citiram Majkićku. Prijedlog poznatog srbomrsca Denisa Bečirovića o uspostavljanju ustavne ravnopravnosti srpskog naroda, srpskog i bosanskog jezika u ustavima kantona Federacije Bosne i Hercegovine samo je prvi korak. Drugi bi bio uvođenje bosanskog jezika u Ustav Republike Srpske. Veoma je jasno o čemu se radi. Kao što hrvatski nacionalisti na svojim teritorijama ne žele druge jezike, tako ni srpski nacionalisti ne žele da riskiraju da slučajno bosanski jezik bude priznat u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj ne smiju i ne mogu priznati ništa što se zove Bosna ili bosansko. Bosanski Brod, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Bosanski Šamac ne postoji. Sve što ima prefiks bosanski ne postoji i ne smije da postoji. Zamislite da u Ustav RS-a da se tu slučajno uvuče naziv bosanski jezik kao ravnopravan srpskom jeziku i kao ravnopravan hrvatskom jeziku u RS-u. To bi bila apsolutna katastrofa za Srbe, za cijeli srpski narod, najveći poraz od Kosova polja 1389. godine. Dramatiziram, naravno, ne bi bila katastrofa, ali je za nacionaliste katastrofa priznati ove druge protiv koji su ratovali, a ponekad i sarađivali, jer nije im u interesu narod, nije im u interesu progres, nije im u interesu bolja budućnost za ljude, za građane. U interesu im je samo konflikt. Jer samo kroz konflikt mogu da se održe na vlasti, jer tamo gdje ima konflikta, tvoj narod staje uz tebe. Tamo gdje ima konflikta, ti si u mogućnosti da apsolutno vladaš teritorijom. Svaki vid ravnopravnosti između mene kao Hrvata i tebe kao Srbina smatra se opasnim za mene kao Hrvata. I obrnuto. Zašto SDA nikad u stvari nije radila mnogo na povratku izbjeglica, dakle Srba pretežno, na prostore Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo u Sarajevo? Zašto SDA nije uradila ništa da zaustavi egzodus Srba iz Sarajeva 96. Dakle, iz reintegriranih dijelova Sarajeva, koji su do tada bili pod srpskom kontrolom? SDA također želi da apsolutno vlada na takozvanoj svojoj teritoriji. Ne radi se više ovdje o narodima. Radi se o strankama. Oni žele da vladaju apsolutno na svojim malim teritorijama. To i znamo svi u suštini. Neki vole tu činjenicu da svako na svom, apsolutna podjela i apsolutna vlast u suštini fašističke, kleronacionalističke stranke. Sve dok me moji plače, u redu je. To je izgleda filozofija, životna filozofija naroda na našim prostorima. Ravnopravnost, svaki vid ravnopravnosti je za njih sopstveni poraz. HDZ ne želi da Srbi i Bošnjaci budu ravnopravni u kantonima, to jest na teritorijama gdje HDZ vlada. Jer to je onda veliki poraz za HDZ. Iako bi vjerovatno bila pobjeda i za hrvatski narod i za ove druge narode. Jer bi bilo više moguće živjeti normalnim životom zajedno. Na isti način je srpskim nacionalistima i bošnjačkim nacionalistima najvažnije da nema ravnopravnosti
između naroda na teritorijama na kojim oni vladaju. SDA mora imati apsolutnu vlast, SDS ranije, sada SNSD, mora imati apsolutnu vlast i poslušnost. Jedino tako oni mogu da profitiraju. I nije nemoguće da će te stranke odvesti svoj narod ponovo u rat.